Mula dito na lift ito. الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان وحذره من آفات اللسان أشهد أن الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالجنة والنجاة من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Indila mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala inireng ha mga salaggo-laggo ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala pabangsa manusia. Salaggo-laggo ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala ianughara niya pabangsa manusia. Kanna subay ni maparihala sin hambuk muslim. Subay ni mausal sin hambuk muslim maunparan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kisa mga katotay manguran agam Islam, mga mamaste manghud na mo agam Islam, aun hambuk khadim ipatan dia aksya sinakura niya halong bay. Inagikan niya laung niya idbah hadhihi syat wa'tini bi atyabi madghatain fiha. Ukaw lang na ipatan ko, khadim, sumbay along ng kambing ini, ang pamulong niya daha marikaku, insarayaw-rayaw dua unod halam sing kambing ini. At awakan dua, tuko na kukumpol. فذبحها وجاء بكل من اللسان وكذلك القلب. Siumbay sinipatan niya ng kambing, ampan niya dia matupatagdapukan niya. Diyahan niya sindila, iban sin atay, kambing. ثم في اليوم التالي قال له سيده اذبح هذه الشاة wa'tini bi akhbathi madghatain fiha. Pagi karo adlaw iyan nasabsiya sinakura niya. O kaulong niya ipatan ko sumbay along ning kambing ini ang pamulong niya daha marika ko isangi ngilong niya amin do na kambing niya. Sumbay sinipatan niya ampan niya dia matu in atay kambing iban sindila niya. Kiyublanin, amin tagmilikkan niya nakura niya yaon. Laung sing khadim, laysa syai'un atyaba minhuma idha taba, wala syai'a akhbatha minhuma idha khabutha. Laung sing khadim yaon, kita niya kiyublanin nakura niya, wairun na lang niya sarayaw-rayaw halam sing kambing, wat malayngkan amo na lang ni duay ni bang dimayaw. Amo na in, dila, iban sin pangatay, iban sin atay sing kambing. Iban wairun ni sablong niya sangi-ngi, hakambing, wat malayngkan amo rin duay ni bang kimangi. Amo na in dila, iban sin atay sing kambing. Kami ating kalagbuan niya mga mamas sa mga hudaakam Islam. Akan na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala subay to jagahan sin tiap-tiap muslim, tiap-tiap manusia indila niya bang unin hipaglabtik. Sawab, aon ji makajara rin doon kanya, iban aon si musulat.
Kata sinhilabtik si Mano siya, siyusulat. Law sinallahu subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wayroon lang na ipaglagtik. Dahil ha mga hilalaungan, ba't malaingkan aun jimajakaray doon kanya. Aun simusulat doon kanya. Raqibun atid. Sa talaw sinallahu subhanahu wa ta'ala harukayng ayat, wasanaktubu ma qalu. Isulat na mulong niya in bisyara nila. Hilalaungan nila, kaptangan nila. Wayroon makaligtas mga katawtay mahura na akam Islam. Hado kayong ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Lalu sinallahu subhanahu wa ta'ala, وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Lalu sinallahu subhanahu wa ta'ala, magpamung kamulong na magbisyara kamu sisimud niyo, hawayruun ilmu niyo. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Ipanganal niyo lang na himumungan bisyara niyo yan, maluhay magaan. Sa bang dito hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala, nakalando imbugat niya mga mamaastay mga hudaakam Islam. Nabi alayhi salatu wassalam, diaak nin umat nin bangsa muslimun, ibang sa muslimun, ibang bangsa mu'minun, papahundungon. Bang wayroon ni kapamung marayaw. Lalu si Rasul sallallahu alayhi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Isiusiulaw ng tiyaunan niya, nag-iiman siya fa Allah subhanahu wa ta'ala, ibang paadlaw akhirat, falyakul khaira. Subayin hipaglabtik niya, hipagpamung niya, hipagbisara niya, khaira, karayawan. Nabang wayroon na ikabisara niya karayawan, aw liyasmut. At tawalaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, humundong na sadya siya. Biat yung kahalan si mga bariman. Biat yung kahalan si mga bangsa muslimun. Bang sila maglagtik sing dila nila magbisyara, karayawan sa jakatan. Ang wayroon na ikabisara nila, pupuun nila ng dila nila, humundong na sila. Sabab mabuka sila, hikasulat sinallahu subhanahu wa ta'ala liyabtik nila yun sambil mahinang sawab hikasud nila palang mapinarka jahannam. Sinallahu subhanahu wa ta'ala, la khaira fi kathirin min najwakum illa man amara bisadaqah. Amin ang sifat ng mga sila bariman. Aw ma'ruf aw islahin bainan nas wa man yaf'alu dhalik ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Lalu sinallahu subhanahu wa ta'ala, wayrun law na karayawan. Doon na pag-meeting, pagharas-haras nyo. Illa buat malaingkan man amara bisadaqah. Buat malaingkan bang hipagsuy-suy nyo yan, mangdaak papagsadaqah. Aw ma'ruf, at tawakan mangdaak pahinang marayaw. Aw islahin bainan nas, at tawakan pagdayaw sin hantara si mga manos siya nagkakalo. Wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah, isusin himinang si mga parakala yato. Hamaksud supaya maparida madawhat nila rida sinallahu subhanahu wa ta'ala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sinallahu subhanahu wa ta'ala, sung namo na sila lang niya dihilan sin sa taud-taud sa lagu-lagu karayawan. Ang hambog kusog di matungat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hi Mu'adh bin Jabal. Law na ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Law na ya Rasulullah, bang mari ka to, hindu iya kulong niya, pahinang amal ibadat amuin hikasud ko palam sisulka. Qala amsik alayka hadha. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pualong niya, uli nilang nindilam. Pualong nindilam. Biyali kasi Mu'adh bin Jabal, ya Rasulullah,
Hindui kulong niya, simpara kala amal ibadat, tikasud ko palam si sulga. Lawan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, thaqilat ka ummuka ya Muad. Bang mari ka to, bang buko ni dua mga katawtay mo na kami Islam. Sa ini ni pag-usalon si mga Arab. Thaqilat ka ummuk. Hal yakubbun nas ala manakhirihim finnar illa hasaidu alsinatihim. Dan si Rasul sallallahu alaihi wasallam ukulong niya Muad, may talong niya. Bisuro ni mano siya ikatilak mo yung papinar ka jahannam. Bang bukod sabab sindila nila, ngi sindila nila. Impagyanon hasaid ay jazaul kalam al-muharram wa ukubatuhu. Amuna intong bas simbis syarah yaram sinallahu subhanahu wa ta'ala ibang kasiksaan niya. فإن الإنسان يجرأ بقوله وعمله الحسنات والسيئات. Sabab mano siya, tiap-tiap siya maghinang, misara, na nagtatanong siya, pusoon niya dito adlaw akhirat. فَمَنْ زَرَعَ خَيْرًا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ أَصَدَ الْكَرَامَةِ. Nahisiyo-siyo, nagtanong siya rin di hababosin dun. Deng hakakahinang niya, iban, bisara niya sing karayawan, maka puso siya karama, kamuliah dito ha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man zara'a syarran min qawlin aw amal asala hasadan nadama. Naisiyo-siyo sabi nagtanom siya rin di hababosin dun niya. Deng hakakahinang niya, ibang bisara niya, hinang mangi, bisara mangi, hasadan nadama. Ima puso niya rito adlaw akhirat amo na pagsusun mga kialasan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Al-jaza'u min jinsil amal. In jaza' tutungbasan sinallahu subhanahu wa ta'ala rito adlaw akhirat, depende kay ng simano siya. Bang siya naghinang marayaw, tungbasan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala hinang marayaw rito adlaw akhirat. Bang siya namisara marayaw, tungbasan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala sinsarayaw-rayaw tutungbasan dito adlaw akhirat. Nabanging kakahinang niya mangi, ibang simbis sara magbuasimod niya mangi, tungbasan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala kangian dito adlaw akhirat. Indila mga katawtay mangura na akam Islam, bangin di maparihala, simbang sa muslimun, simbang sa mu'minun, maka jari siya makapagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labay rin habis sara niya. Kan nasubay ni parialaon, simbang sa muslimun. Ada kala, makasaksi pa siya, simpagsaksi puting, kaulu zur, syahadatu zur, bang niya di maparihala indilaan niya. Ada kala makapaghiba wan namima, makapaglimot siya ataw kan makakangi siya mano siya, bang niya di maparihala indilaan niya. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yatakallam bil kalima ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Inambok taulang niya mamisara siya simbisara kalima ma yatabayyanu fiha, kalima man yu'tiu, sa mahinang sawab hikatilak bukan niya pala mapinar ka jahannam, amuin ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib, malayo parengsin masyriq iban si maghrib. Hado kayong riwayat, daw si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yatakallam bil kalima la yara biha ba'sa yahwi biha 70 kharifan finnar. Inahambok taulaw niya magbisara siya, maghimumungan siya, sim mga hilalaungan kalima, la yara biha ba'sa. Bangkan niya, wayroon dato. Sa yahwi biha 70 kharifan finnar. Itilakbo siya pala mapinar dyan ng kapituan tahon.
mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga sila salafus salih, dahil mga kasahabatan, sambil maripazamantan yung mga sila salaf, mga miyamagad, Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakalando imbuka nila deng halumi sindila ini, kamumulahan sindila si manusia. Ya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, ya riwayat, kana Abu Bakar yamsiku lisanahu yaqulu hadha alladhi awradani al-mawarid. Ya Abu Bakar radhiyallahu anhu, pag ulinan nindila niya, ibang pagpamung niya, hadha alladhi awradani al-mawarid, amunay nilaw na sabab sing ikabinsana kako. Yaitu ya Abu Bakar, sahaba. Sa takya riwayat sabi Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Law sin riwayat kana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ya'khudhu bilisanihi wa huwa yaqul. Inkiaw na long ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pagulinan nindila ni ang pasyamamong. Law niya wayhak kul khairan taghnam aw uskut an su'in taslam. Wayhak li'anat kulong na sin Allah subhanahu wa ta'ala ukaw dila. Wayhak kul khairan pamung kulong na sin karayawan tagnam, magparuntungan ka. Awis kut an su'in taslam, at walong niya hundong nasadyak ko ding hakangian, ay nakumamumbang kangian, taslam masalamat ka. Wa illa annaka satandam, malaing kalong ni bang mo di hundong ang pagbisyara kangian na magsusundak ka ulong ni Abdullah bin Abbas. Sahaba, dalaw si mga tao, yabna Abbas, ukaw lang na Ibn Abbas, lima takul hada, itaw lang na magpamong simbiyahan. Laong Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, innahu balagani, anna al-insan laysa ala shay'in min jasadihi, ashaddu hankan aw ghaydan minhu ala lisanihi. Wayroon na haginhawa bara si manusia. Amin na kalando kadukala sin Allah subhanahu wa ta'ala ray sindila niya. Illa man qala bihi khaira, wat malaingkan bang hipagpamung pakarayawan. Aw amla biha khaira. Ito sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, unin akin niya, laong niya, wa kana Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yahlifu billah alladhi la ilaha illahu. Magsapa siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy wayroon Tuhan, mapatutsapahan, mapatutpagtuanan, pagtag-iipunan, malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Laong niya, ma'alal ardi shay ahwaj ila tuli sijnin min lisan. Wayroon na laong niya, hang tulag uno-uno rin di hagin lupaan, amoy mapatut jilon malukay, wat malaingkan amo na laong nendila. Laong yal Hasan, radiyallahu an, al-lisanu amirul badan, fa idha jana alal a'dha'i shay'a, janat, wa idha affa affad. Laong il Hasan, hindi laong niya siya nakurasin, katan hagin hawa baray na niya siya. Nabang siya nakahinang, kangian, nakahinang din katan ginhawa baran. Bang siya himundong nakahinang siya karayawan, nakahinang in katan ginhawa baran. Mga katotay manguran akam Islam, bunato din pagpataod simbisara, hawayroon na hajat, ini makatukas siya pangatayan. Kaya riwayat Tirmidhi, tenga hadith Ibn Umar marfu'an, law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalam bi ghairi dhikrillah. Ay kamulong na magpataod simbisara niyo, hawayroon pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna kathratal kalam bi ghairi dhikrillah
kaswatun lil qalb. Bunag udlaw niya, impagpataod sim bisara. Pagpataod sim paglabtik, sim pagbisara. Awayron pagtumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala, kaswatun lil qalb. Ini hikatu kasya sim pangatayan. Wa inna ab'adan nasi 'anillah al-qalbul qasi. Na insalayo-layo na manusia. Fa Allah subhanahu wa ta'ala amuna in manusia nagdara siya pangatayan matukas. Lang yun radhiyallahu an man kathura kalamuhu kathura sakatu. Siyo-siyo ng piyataod ng bisaran niya tumaudin amin kalaungan niya. Waman kathura sakatuhu kathurat dhunubuhu. Na isyusun timaudin kalaungan niya tumaudin dosa niya. Waman kathurat dhunubuhu kanatin naru awla bihi. Tabang isyusun timaud na pardosahan niya na pinarka jahannam na imapatot paghula-hulaan niya. Langi Muhammad ibn Ajalan, lang na innamal kalamu arba'a. Impagbisara lang niya, upat da. Muna niya, ang tadhkur Allah. Muna impagpagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takra al-Quran. Ibang pagbasa sin Quran. Wa tas'ala an ilmin patukhbiru bihi. At tawakan mga subok o ilmu, sa ipanuisuy mo. Aw takallam fima ya'nik min amri dunyak at wakam mamisarakaw sin awon amuin karayawan niya para kala pagdunya. Was day nga tuwayron na, di na ka makadjari mamisara. Law si mga ulama rahimahumullah. In pagbisara mga katawtay mga oran na akam Islam. Ini wayron day sabdi akan tuod sinsara amin papaglatahon kita. Damik yan paghundong wayron da sab amin di akan sinsara amin humundong na sadya kita. Sumakawa hinda akan sinsara bangaong karayawan mamisara kita sa bangaong kangian humundong kita. Hindi lang si mga ulama tarjuman al-qalb amin ni imaggugwa sin pangatayan. Uno-unin halang pangatayan, hiwa siya sindila. Nadiak kita niyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam ibang syara bistiqamatil qalbi wal lisan. Amuna impabuntulun tanwin pangatayan tanyo ibang sindila tanyo. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam o kama qal la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Di laong niya muntol. Yung pag-iman sinambok ipon, buat malingkan subay muntol yung pangatayan niya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iban di muntol yung pangatayan si mano siya, buat malingkan subay muntolin dila niya mga katawtay mga orang haakam Islam. Idza asbah ibnu Adam, apabila anak po Adam, amoy maynat na makabati na siya, fa innal a'dha kullaha na ikatang ginhawabaran si mano siya mamung padila. Unini pamung nila, long nila ittaqillaha fina. Kabuka kaulong niya fa Allah subhanahu wa ta'ala kamu ukulong na dila. Fa innama nahnu bik. Sabing kami long niya, yan doon kayo mo. Fa in istaqamta, istaqamna. Bangkaulong na myuntol kami. Wa in i'wajajna, na bangkaulong na mingkok na sab kami. Siyabot yung mga ulama, mga katotay mahoran haakam Islam. Ingkangian sindila. Bang siya di maparihala si mga sila bariman, si mga sila manusia. O mga kamumulaan apat, mga kamumulaan kadidilikaduan niya, kangian sindila. Muna niya, al-kalamu fima la ya'ni.
amo na imagbisyara kitan nyo sin wayroon na panglalamod-lamod tan nyo wayroon na karayawan. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dahil ha, pangilahan mo sin pagka-Islam. Sinhambuok tao, dayaw sin pagka-Islam niya, bang niya tiyatay kuran liyalayo ang bibiin kataan imparakala, wayroon na panglamod-lamod niya. Bang makita Muslim, tay manghud mo, biyaning kahalan niya. Bang wayroon na panglamod-lamod niya, mig na siya, lumayo na siya, lang winta o yan, marayo yung pag-akaman niya. Amatin mo naman na niya. Hikaruan niya kangiyan sindila, al-khawdu fil batil. Amuna in mamisyarahan haparakala batil. Magbisyara sin parakala pag maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Istoryan ng mga manusia, si maksiyat na hinang niya. At tawakan pasaplo akong hinang mangi, doon na hantara si mga manusia. Dalaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam. At tawakan, law sin Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga sila lang niya bunako, yung mga sila mabaya, malasa, pagpasaplag, simbis sa ramang ifahisha, doon hantara si mga bariman, yatagamahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, siksa sabi-sabisa. De hindi habawaw sin dunya dagpakpadlaw akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. In Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ingatan niya, iban sin, ingka mo, di niyo kaingatan. Ipagpasaplag sin kangian, mga katautay mga oran haakam Islam, inihikakuyag sin mga sila taumangi. Ikakuyag sin mga sila munafiqun. Bang muhipasaplag in kangian doon na antara sin mga sila bang sa muslimun. Akan na wajib katutan nyo, mga muslim, mga mu'min, isiyo in aong kakitaan niya, kangian, kalaungan, sintay mangod niya, inwajib kan niya amunin tabunan niya in kasaan sintay mangod niya yun. Inwajib kan niya tabunan niya in kasaan sintay mangod niya, ibang patumtuman niya, duarwa nila. At tawakan bang niya di na makawa patumtuman, ikato niya na nagnanakura. Hamaksud lasa niya patay mangod niya yun. Bukod na hipanuy suy matumari. Beni lang neng kuan, beni kuan. Inireng hamang nga sangi sa lumi sipat sim mga sila taumangi. Amo na magpanuy suy singkangi ang sintay manghud nila. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tu'dhu ibadallah, wa la tu'iruhum, wa la tatlubu awratihim. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw niyulong nangiya, masakit in mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban ayaw niyo long niya ngi, ayaw niyo ayvi, wala tatdubu awratihim, iban ayaw niyo lawakain, kasi sipukan nila, aurat nila, kabibiasan nila. Fa innahu man talaba awrata akhihil muslim, talaballahu awratahu hatta yafdahahu fi baytihi. Lalu si Rasul sallallahu alaihi wasallam bunatu udlaw niya, isiwin ng lawag, sin aurat, kabiasan sintay manghud niya muslim, lawagon niya, talaballahu auratahu, nago, hinangan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, lawagan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin aurat niya, amin kasisipukan niya, hatta dahahu fi baiti, sambil biasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, mismo alang bahay niya, biasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatunya, at-takallumu bil fahshi was-sab wal badaa was-shatam. Amo na deng mga lumi sindila, amo na in usalon siya hipagbisara sa sin fahisha, sin zina, sin hinang mangi maksiyat, at tawakan usalon siya panglaanat. Matod mga manon siya, benin sipat nila mga katautay mga oran haakam Islam.
Laanatun nila intay manghud nila manos siya. Bang misara sibo daha paglangog atawa ka na pag serious nakalando inggaan si paglaknat nila patay manghud nila. Atawa kan pa kaya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun bang sa manos siya. Nalaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam la'anul muslim ka qatlihi. Yung paglaknat mo tay manghud muslim biya mo rasim biyuno. Hadu kayong hadith sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law na laysa al-mu'min bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badhi. Bukul lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam min mu'min ta'an. Ta'an bimakna amoy magpamisara ko mangi patay manghud mo. Hinang-hinangan mo bisara. Wal-la'an iban sin magpangla'anat. Wal-fahish magbisara laog lama. Wal-badhi magbisara mangi. Bukun bihat ti muslim. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Labi aula na bang maas pasintay mangud mo muslimin li'anat mo bisaraan mo mangi. Pianinggaran mo. Nainyap to bang mo pianinggaran ni maas sintay manghud mo biya mura pianinggaran ni maas mo. So maninggad da sab siya maripa maas mo. Nabi kumbiat tulong si Nabi alaihi salatu wassalam. Bukul la'an imbang sa muslimun. Ini kaupat niya, beng mga ngi sindila, sebut si mga ulama, kathratul mizah, amuna impagpataod sin paglangog. Habis syar. Fa innal ifrat fil mizah wal mudawamati 'alayha manhiyun anhuma. Na pagpataod sin paglangog mga katote mangura na akam Islam ibandaran ni paglangog inikatan liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ban si Rasul ni. Maita liannahu yusqitul waqar. Sabab impagpataod sin paglangog ini makalawa siya sin pagaddat. Wa yujibul ahqad. Damikian jumaturain doon yung paghikid, pagjangki antara. Adapun bangsa pa may paglangog-langog yaon titiyo da, fa innahu la ba'sa bihi. In para kala yan wayroon saan niya. Sa mismo yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maglangog. Sa bunal wag siya maglangog, di siya maglangog puting. Lang sin sahabat innaka tumazihuna. Law na ya Rasulullah ni kulong ng paglangogon mo kami. Lawan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakin la aqulu illa haqqa. Wat malaing kalong na bang ako magbisara maglangog, di ako long na maglangog wat malaingkan kasabon na lang. Biatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabang kita niya maglangog, suway siya bunal. Iban titiyo, bukod siya mataod. Pang siya piyataod, yan makalawa amuin pagka wakar. Sa taliangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat niya al-istihza'u was-sukhriya bin nas. Amuna impagpangbaba hamano siya. Usalon mo indila mo ipagpangbaba ipagpanglagi-lagi pa mga mano siya. Wa tatabbu'i aw atharatihim. Iban amuin urol-urolon mo bihan in dosa nila, in kangian nila. Pang mga rikato bihan, amin, saggaw-saggawon mo sila bihan na bisyara. Wal bahdhu an auratihim, iwan lawakan mo sila, amin aurat, kangian, kasispukan. Nalang sinra Allah subhanahu wa ta'ala, wailul likulli humazatil lumaza. Kasiksaan, lang si Rasul sallallahu alaihi, lang si Allah subhanahu wa ta'ala, kasiksaan at pinarka jahannam akatan humazati al-lumaza. Tama nga sila humaza, iba sil lumaza. Unin humaza. In humaza, mga katote mga nakakam Islam, amo na impagpangbaba laway rin hakakahinan.
Ampain lumasa, amo na impagpangbaba-baba, labay deng habis sa hilalaungan. Na ininikatan, tiyatakaman sin Allah subhanahu wa ta'ala sinapinar ka jahannam. Wail, kasiksa na pinar ka jahannam pa mga sila mga manusia biyato. Magpangbaba-baba patotay manghud nila manusia, tibo dalabay hilalaungan ibasin kakahinang. Inhika unom niya, damikyan hikapito, amuna in riba wan namima. Amuna in riba wan namima. In riba wan namima mga katautay mga orang nakakam Islam, indwa para kala ini, lang si mga ulama min kabairid dhunub. Deng sila ha mga salag-ulag dhunub dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Riba, paglimot. Amuna in dhikru ka akhak ala ghaibatihi bima karih. In riba, paglimot, pagyanon, amuna in sabutun mo, intay manghud mo, hawayron siya rin doon, sabutun mo, intay manghud mo, sing kalilisuan niya. Wayron siya rin doon nakasarta. In nami may sab, amuna in pagpasaplag sing kangian, antara si mga mano siya asupaya mapagpaputas niya yung taon naglalasa. Amat yung namim. Mapagparugtol niya. Naklul hadith bainan nas ala wajhil ibsad. Amo na impagpasampay na simbis sa ramat tumari antara si mano siya ala wajhil ibsad hamaksud manglarak. Na inallahu subhanahu wa ta'ala hiyantang niya mga sila. Maglilimot iban si mga mano siya biyato biakilil mita. Biya das inta uyat to biya siya si magkaon patay. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal ghiba fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hali kamulong na ring hapaglimot. Layo inyo tuod lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam yung paglimot. Fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Sarab bunna tuod lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam yung paglimot lang niya labi indusan niya rin sin nakapagzina. Deng si zina, inna rajula kad yazni wa yatub. Bunna tuod lang nin hambuk ta umakazina siya, magtawbat siya, ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagtawbat niya. Yatubu Allahu alayhi. Ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagtawbat niya. Wa innal ghiba la yaghfiru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu. Wat malain kalang si Rasul sallallahu alaihi wasallam minta o maglilimot. Ghiba yung paglimot, di ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala tao yaon. Wat malain kan subay si ampunon maapun na asin tao na limot niya. Izina, nakazina ng buk tao, magtawbat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, ampunon sa roon doon magtusin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay paglimot, mga mamaas tayo mga hudaakam Islam, di yan ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malayin kan sabay ko ampunon maapun na sintaon na limot mo. Amat yung kalagguan sin paglimot. Malaggu indo sa niray sin pagzina. Dati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betaan kita nyo sin sa taod-taod din nga mga magkasiksa. Alam sin kubul, amo na mga sila na ma'am, amo na mga sila, amo magdarara bisara. Sa talang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam. Dilaw na makasud palam sinsul ra intao, namam, amo magdarara bisara. Wan namam yafsidu bainan nas. Sababing pagdara bisara mga katautay mga ranaakam Islam, ini katantan niya mga manos siya. Wa yajra'u fil qulubil ahqad. Iban hitanum niya halong pangatayan si manos siya, impagjingki. Wa yahdimul buyut. Manglara kinisim pamaybayan, impaglimot mga katautay mga ranaakam Islam. Impagdara bisara hawayrong kasabunalan niya. Manglara kamano siya. Aun waktu
imag-family, magkalo, pasarasin, pagdara, bisara. Kumang ilong bahay, kumang imujtama, society, kumang inhula, inikangi, makakangi siya mga kataw tayo mga ranakam Islam, subay to din hal asim mga bangsa muslimun. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala, wala tuti' kulla halafin mahin, ay mulong ni agara, mga sila makusog, magsapa, sumapa, mahin, amin, sumapa, awirong kasabunalan niya, ikaw lang na magkahagad kanila. Mga tao may hihina sa ating mga tao yato. Mga tao ay puos. Mga tao ay halga, ay himma, kabuy, buat malingkan, amo rin maghinang mangi. Muna niya. Wala tuti' kulla halafin mahin. Ayaw mo agarin mga tao yato, mong pasapahon ka, at tawa ka makusog magsapahwirong kasabunalan niya. Hammazim masya'im binamim. Iba si mga tao. Amoy mang baba. Mga ngataw hakataw tayo manguran nila, mang lalagi-lagi. Masya'im binamin. Iba si mga tao magpasasaplag sin fitna, magsasapaplag sin namima, manglari kahantara sin mga sila nagkasilasa, hantara sin mga sila bariman. Manna'in lil khairi mu'tadin athim. Iba si mga sila di magtunay sin kawajiban nila na mamagangi kawajiban ipatunay kan na sin Allah subhanahu wa ta'ala na si mga magzaka ibang pasingkaybanan mu'tadin athim. Iba si mga tao mangi magingi hakataw tay manguran nila mamiminsan na hakataw tay manguran nila. Iba si mga sila manusia amoy mataudusan nila wallahu subhanahu wa ta'ala. Makataw tayo mga ranakam Islam, sabay tanyo tuod puunin dila tanyo. Ibandaran tanyo titimbang bibis ten hilalaong ang bisara tanyo. Sabi manusia, imbisara niya sa tagmilik, hawayroong kaya pamamung niya, sabang niya kaya pamung na bistara niya na tagmilik kanya, mahulin niya di na sadya tumugtog mga kialasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan maparihala tanyo katan, hindi la tanyo, iban makawa tanyo rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban mabilang kita nuring hamang abang bariman, amon pagyano si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ilahuna aktafi, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.